إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس أودم سمتكا وداين تبمها بيفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدميريج موضوع كي لا إله إلا الله مي كلمة فلوج شرط تا شروط لا إله إلا الله. أدم أم كوريجة درسوغا سالون من بيان كفوانه لا إله إلا الله مي كلمة فلوها ما يكني دلون كيا لاجن نفودينه ميجا واجب تكايك غتا عمل وسكورن جه هيتون تصديق وسكورن جه مي كلمة فلوغ شرط كن المرين بيان كو باف ابهوري مي كلمة فلكي مي اسلام دين کو اونيگاඩු گتريا අලුගොන් මෙ වන මට්ටකා කියන ජේ කලිමා ෆලෝ මි කලිමා ෆලෝ කියුම ෆහුගා mi kalima fulo wajib kura kantatan itu ga tasdiq kuran je adi kalima fulo ge murada eggotan algone men amal tabis bahatan je enkamon ilmerin mi kalima fula behe gotum waridwen asfawa dalil takabbal lawafa shartu tak bayan kurwa fa bahuri ei hay sharte la ilaha illallah mi kalima fulo kiya fi miha furhama kuran je hay sharte mi hay syarutu furihama kurima e kalima fulu kiyang anggawa fawa gotang algon benna kiye rabbodo kalima fulang hagigat algon benna engene allah ge nabiyya ter ahar duwas wanden makka ga e masakke kurabi mi istakun labba mi kalima fulu kiwuma ko mi istakun fast jehunu mi kalima fulu kiwuma ki vegen ei arabin kamu gawati mi hunnan ege manaya ege bardan ege e kalima fulu kiyafiya bastabatan je goinge mi hunange amal tabatan je goinge mi hunna senge aqida bahatan je goinge mi hunna ege empe mi hunnu ki kalima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikrifan emme lobi fulu wada gannawa bodu bebe fulu abu talib fa ikrifan ke ikrifan go yadar karun tabs इस्लाम दिन अवधि बेकले अली गफान जाफर गफान अकील बुन अबी तालिब मिहुरिया बेकल हुरिया दरकन तब इस्लाम दिन अवधि एकम खुद इस्लाम नोए एम्मे फाहुवा को तुम्हारंग हाजिर ओन्ने इवा को अल्लाह को नबिया करीफान करिया वडागे वरम मसक्के पूरा विकलिमा फ्लो विदाळ वे तो एकम को विदाळ नोई अमा एम्मे फाहुवा कलिमे को तो विदाळवी अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब Abdul Muttalib gamilla tu gamati geti manna marwa gamidani kalima bidala noi ei kalima ei hame kan dulun kian je hechennun kan emi hunna senge ehem wegen emi hunnu ki kalima kian fast je hunne ehengam mege sharu tangal gon me dene gannam wi emme furatama shartegge gotuga ilmer mi bayan korabani la ilaha illallah ge shartahu ge terege emme furatama sharte gotuga bayan korabani العلم المنافي للجهل كلمة فلوج مانا جاهل وجن نهره كلمة فلوج مانا دينغات كلمة فلوج مانا إم فرتما دينغات كلمة فلوج مانا نيجي كلمة فلوج بس فايدة عارون من نكن نقرأ مثال كم عارون من كاري هنا غير مسلم نومي هكاري بس عارون من كلمة كيا لا هبونيا أنا ريتي بجم nama wesena ekalima kiya lefane ekama ko ena adi islam ekama ko nuane
मुनाफिकुन वस्ती भी हम कलिमा किया आगे एकम को एमी हुन की मोमिन नून कम का अल्लाह वनी की कुरान को बयान कर दे बे එහෙන්කම කලිමා ෆුල් හැම එකනි දුරුන් කියා අලම කුණවාන ඒ කලිමා ෆුල්ගේ මාන එම්ම ෆුරතම අල්ගොන මෙන් දෙන ගන්නන් ජෙහෙන එහෙන්කම අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි එකලේ ෆාන් ලිවා ෆවා සහීහුල් බුඛාරි ගේ එකලේ ෆාන් බාබෙක් ගෙන්නවා එබවේ ඒ බාබුගේ එකලේ ෆාන් බයාන් කරවනි බාබුල් ඉල්මි ක්බල අල් කවුලි වල් අමල් බාබුල් ඉල්මි ක්බල අල් කවුලි වල් අමල් බුනුමා අමල් කුරුමුගේ කුරින් ඉල්ම් බුනුමා අමල් කුරුමුගේ කුරින් ඉල්මු මීගේ දලීලෙක්ගේ ගොතුගේ කලිෆාන් ගෙන්නවා ෆෙවනි ෆඅලම් අන්නහු ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් වස්තග්ෆිර් ලිදම්බික් අල්ලාහ් වහී බස්රු එකලංග වහී කුරානි ෆඅලම් ෆරතම සල්ලාහ් ෆඅලම් දන්නාෂ කලිමා ෆුලුගේ කුරියා අල්ලාහ් වහී කරන ෆඅලම් දන්නාෂ අන්නහු ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් අමකහවරම් එකලංග ෆියවා අලකම් වෙමු හග්ගගෙන්වා එහෙන් එව්වසිලා කුනවා ඉලාහ वस्तगफिर लिज़म्बिक अधिकले फानुगे फाफतफु सवादे वमन यदि कलांगा परतो कलिफा दन्नाश एम्मे फुरतम अल्लाह बयान कुरन दन्नाश हेंकम उरिहा बुन तहुगे कुरिया उरिहा अमलेगे कुरिया इल्मु इसकुरन जिहे दीनुगे एव्वस बहेब्बुन गेनवान इल्मानुले दीनुगे एव्वस अमलेग को गेनवान इल्मानुले को फिकम गवान में एव्वस फायदा ना එහෙම දන්නන් ජීහන අලගොන මෙ ෆරතම ඒරුම් අලගොන මෙන්නම් මි කලිමාගේ ෆාදා කුරානි ඒ කලිමාගේ මාන දෙන ගතුන්ගේ තෙරේගේ එබාදේ ශිර්කු දෙන ගතුන්ස් එබාදේ ඒ ශිර්කුගේ තෙරේ වදෙවිජ්ජියා තෞහීදුගේ කිබාවිය ඒ උසූලි කවායිදෙන්ගේ වසාස්මි වනි මාලා යතිමුල් වාජිබ් ඉල්ලා බිහි ෆහුව වාජිබුන් वाजिब कमे एकम का लागे मेनुई फुरिहमनवा कोम्मे कमे विस वाजिबवा यार तौहीद फुरिहम वेगम यन्ननी तौहीद की वाजिब है तौहीद फुरिहम वेगम यन्ननी तौहीद गे इदिकोल कमुगावा शिरकु वस एंगिगेन एमा शिरकु देने का तुम वस वाजिबवा एम्मे फुरतमा हुरिहा कमे के कुरियन इल्मु इसकुरम मिजहनी अलगोन में कोम्मे कमे बस कुरन जेहेनी एकं एंगिगेन हुरेगे ने गितिबेगेन बाबा देवे कुफुर के तेरे बस मिसाल का अलगोन में बस तक बलायरुगा अलगोन में अलखमु के तेरे के कुरीगा निस्ता कुंकों लोनो कान तत्तंग ई अलगोन में एबा किया एरुगा गे गया दोनी फहार गया तंतांग एबा किया मदीही बुरदाए के किया बुरदा ए बूसीरी किया सूफिया को हदा फुल्लेमे एक मिहिरी शिरकु के कुफुरु के इबारा इत्ता मिहिरी अलगोन में हम राग वाल वाफा अलकमेगे गोतुग एकांत तक्कुर मुंदन अलकमेगे गोतुग पर फोरिया ए तिकिया मु मिदनी वेग मिकियनि कीके इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा हम करवरम कलेगे फानुगे दीरतिकमुगे तेरेंबा तकिच्चे मी दुनिया आखिरस अल्लाह के नबिया मुखातब कुरबा मुखातब कोफमी बुननी खलेग फान के दिलत कम के तेरेंबा इच्छसे मी दुनिया आखिरत व इन मिन इल्मिका इल्मुल लौहि वल कलमी यदि खलेग फान के इल्म फुलता के तेरेंबा इल्म के ए लौहुल महफूज के इल्म कुफर के इबारा अल्लाह के इल्म फुलंगे लौहुल महफूज के इल्म ए एवस मखलूक अल्लाह फाड़ कुरबा फाइल में नूंगे एम्मे माय मलाइके बेकल नु बस मंगना को बाफवाई ए नबी बुननी कलेग फानु के इल्म फुलतहु के तेरेंबा इल्म के ई लहुल महफूज वे शिरकु के इबारा इत्ता मेहरी कुफर के इबारा इत्ता मी अलगोन में हिंकम बसमुन के कुरिन देनगन्न जी इल्म बसमुन के कुरिन देनगन्न जी एहम बेगंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरा बाफवे තියබෑමි හුන් දමනමාද කුරන් තිබේයිරු නිදි ජෙහෙජ්ජියා අබහන් නිදාලා හරි නිදි ෆිලම් දෙක නිදි ජෙහෙජ්ජියා දමනමාද නිදි ජෙහෙජ්ජියා නිදි ෆිලම් දෙක නිදාලාෂේ එහෙන් නුනියා තියබෑමි හුන්න කන්නේගෙන ෆහරෙක්ග තියබෑමි හුන්න බදු දුආවස් කුර විදානේ නමාදන් කුරගෙන බදු දුආවස් කුර විදානේ එම නිදාලා එම දුනුන් කියෙච්ච එගෙන්චි හේ බලන්න එඟුනීමායේගේ ෆාදා කුරාන නේ කිති මිසාලක දුආ කුරියස්
Allah dannawan beenum wa kantan algon men egen jihen egen denne wi mata Allah ijabas koddawan mi yakure adutaken labwali yakas Allah subhanahu wa taala yakan alum wainu labwan ya Allah faafa fussamage denne wi kamu gawias adi rizqu tanawas koddevu mage denne wi kamu gawias adi komme kamakan e denne wi kamu gawias e dannawa kantan algon men egen jihen egigen denne wi mata Allah ijaba koddewan egigen denne wi ma ijaba koddewan नेगी पूरा कितना में वरद ने विकसे की फायदा है नुकुरान එහෙම අරගෙන මම ෆාෆෆුස්සෝ මම එදි දෙන්න විකම ගවියස් දුආයි කුරිකම ගවියස් ඒකේ මාන අරගෙන මම දෙනගනේ ෆදෙන් දුආ කුරා එහෙන්නුනේ මීහකු දෙච්චන් අරගෙන මම කියා හන කොම්ම ෆද ඉච්චවිස් එබ හුරේ බය මීහුන්න මීහුන් දීෆහුන්න ඉච්චි මීහුන් එබ කියා ඒගේ බහුරේ ඉබාරායිත ශිර්කුගේ ඉබාරායිත වස් කුෆුරුගේ ඉබාරායිත වස් බිදුවවේරි ඉබාරායිත වස් බහුරේ අදි සිහුරුගේ බය එච්චි වස් බහුරේ එකීමා ෆහරගේ නා සිහුරත් වස් ජීදා එහෙම ඒක හගීගේ බලන් ජීයන නෙනා ඒක ඉල්මු එන දෙන ගන්න ජීයන එහෙම බස් බොනුගේ කුරින් වස් ඉල්මු මී ෆුරතම රාහරන් කුරමුගේ කුරීගා මායමෝ රසූලේ අලීගේ ෆානා අබ්දුරහ්මාන් බුන අවෆ දෙබේ කනුන් දවතක වඩාගෙන එදවතුගේ එදෙබේ කනුන් රාහිබ් පවාගෙන මස්තුගේ හාර්තික තිබ්බව වඩාගෙන මග්මතිගේ මගරුබ් නමාද වක්තුයි මග්රිබ් නමාද වක්තුයි ම දෙබේ කනුන් වුදු කරවගෙන මග්රිබ් නමාද අරා වඩාගෙන නවි අලීගේ ෆාන ඉමාමකන් ඉස්කුරවි අලීගේ ෆාන ඉමාමකන් ඉස්කුරවි අලීගේ ෆාන නමාද ෆට්ටවා කලී ෆාන සූරතුල් ෆාතිහා ෆහුගම් ෆෙට්ටවි කුලියා අයියුල් කාෆිරුන් සූරයි ඒ සූරතුග එකලීගේ ෆාන na kufur ke bas widaal wejj la a'budu ma ta'budun timanna alqamen qur'an me tiba men ti alqan qura faraid takaka la a'budu ma ta'budun mihem widaal we fe kelifan widaal wejj wa nahnu na'budu ma ta'budun ahar ma alqan qur'an me tiba men alqan qura faraid takaka ting e sure nimmawa kabes igi wada ennu genne we kelifan वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुदु अनिक्का वला अना आबिदुम मा अबदतुम निम्मवा करने मस्तुगे हालत तिब्बेवि कियनु वगे एकमा गुलගෙන් अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह नबिया आइबा वलवी मुमिनना मुखातब कुरबा अल्लाह वही कुरबनी वला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून තියබෑමි හුන් නමාදා කෑරින් වාෂේ මස්තුවගෙන් තිබෙ එයි තියබෑමි හුන්න කියේ එච්ච තියබෑමි හුන්න රංගලන් එංගිජ්ජවුමත් දාන්නේ තියබෑමි හුන්න කියේ එච්ච රංගලන් එංගිජ්ජවුමත් දාන්නේ තියබෑමි හුන් නමාදා කෑරින් වාෂේ මනා කුරේ එහෙන් ගමුන් දුලුන් කියේ එච්චෙන් අල්ගොන්න මෙන්න එංගෙන් ජේන එයි කොම්මෙ එච්චකම ගවියස් zikurakkam gaviyas qur'an kam gaviyas adi dua kam gaviyas istighfar kam gaviyas dulun kiye chen algon men egigen tibegen eti kima ege faada qur'an amalu tabsuri hama mi fada namaz beli kam gaviyas rode beli kam gaviyas adi enu algon tak beli kam gaviyas namaz algon me qur'an haraka itta bol danak gosal algon men kassate gotuge haraka itta kolla fi namaz wanata nuwan namaz kan nuwan නමාද වානි වකි ගොතකන්ගේ නමාද වකි නියතකා එක්වා ඒ හරකායිත හුව කියන්නේ zikurtaka මුරිහා ඉච්ච කියාගෙන අල්ලාහ්ගේ ගොතන් හරකායිත පාට්ටාගෙන ඒ නමාද කුරීම නමාදන් අදිමිවන්නේ එමයි නමාදුගේ ඉල්මු කුරගෙන නමාද කුරීම නමාද වෙගෙන් දාන khushuwetterikamaayක රෝදව සූරිය නුකානු බහුටස්ත රෝදේ කනවා එහෙම කියන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කම් මින් සායිමින් ليس من صيامه إلا الظمأ والجوع kita roda werin hewani enage rodain fembowaga tuma bandwa hun kannu ehin kamen nuwa ema roda adi nukano go hotta roda kaisma ege usuriha maalumat huragen ilmu huragen e roda hi fima adi roda ba ehim wegen imam bukhari vidalwani al ilmu qabla al qawli wal amal ilmu em bafratama ei bunuma amalu kurumuge kurin ilmu ekamuge dalileken kadifane gennawani allahge mi ayki qur'anuge fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik
දන්නා හරි අල්ලාහ් එක්කන ප්‍රථම දන්නා හරි තවහීද් කුරියෙන් හෙද දන්නා හරි දෙන් තවහීද් එම ඉල්මු හුරියා එච්චගේ කුරින් ඉල්මාන උලා කරවේ එවස් අලකම අල්ලාහ් ගබුල් නොකරවා අලකොන මෙන් හුරියා කම මි කුරානි හම කොපි කොගෙන් ගින කන්ත අලකොන මි හුන් කුරාති කුරාතම් ෆෙනිගෙන් ඒගොතකන් නෝ කුරානි නමාදු සල්වන කුරානි කුඩයිරු මම මිස්කිතන් ආස් මිස්තකන් කුරාති දුග්ගොත ෆෙනුනු ගොත ඒකි මි හුන් ඒ ගොත කුරාතම් ෆෙන්නනේ ආහාර මිසහර රීති ගොත කොල්ලන්නේ නමාදු කුරුමුගේ ඉල්මා එක්කහන් නෝ අලකොන මි කුරානි Faharga salwana badalita namaduga mi harakaita mi Allahga nabiyya kuravvigo itto Allahga nabiyya yuti hadis kuravva fa sallu kama ra'aytumuni usalli timan kalek fan namadu kuravvati tiyabami hun duggotan namadu kurave egotan alwana badalita balagen nune kurani hama mi hun kurati fenna gotak kollani ege ilmen alwana men nohoda ama huriha kama salwana men huri mihen hemma ilma ekukura kamegge faada huri ilmu algon men furatam denegatu em kalimage faada ge salgon men qurani e kalima fuluge maana algon men deneganegen ehen kama allah ki qur'an ga wahi korwani wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun Allah fiya mistakun alkon kon ewle faraitan e faraitta ka giyamed duhuga shafa'i milku gen noe shafa'at nudevene miyak shafa'at nuevene besmiyak shafa'at teriveni kum bayakan duhuga illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun ei engigen tibe haggan hekidim mi hunnan ekanye shafa'at terive engigen tibe haggan hekidim mi hunnan ekanye ama engigen hure ekam kurima ekam ga faada qurani embegen ma rasulullah usman ga faanu idarwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko bi man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al jannah miya ko marwi ena enge haluga danna haluga amakarun allah fiya alkom be hagwegen bahen besida kan wakan era kiba ilmu huri hembejana swarga wanna kalima fuluge maana furihama gotuga enge haluga miha kumar vijjana swarga wannane kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam pramani engam kalimage maana ne kitamme warkas sate ko faru kalima kekas kalimage faada no qur'ane kalimage bunai chengal gonmen ebaje visna erun kalimage faada qur'an engam kalimage gal gonmen visna lama kalimage ebaade debay kalimage ebaade debay la ilaha illa allah la ilaha illa allah furtama bagamini nafi dengen isbat em nafiya isbata mideti nuguli tauhid kanwa hamai kaliya alqan kulliyas allah alqan kulliyas tauhid kanwa e alqan ehin uriha faraid takun ekkibanu qurani he tauhid kanwa makkah ge mushrikun besalqan kuru allah ekam ko emihun ehim faraid takabes kuriya ekwal alkon khalisan nukure allah ehkam allah gabul nukure be mi alkam emihum allah nabiyya musayrum rusayl ekani fana emi hunden nabi khali fana en haram ge ilahun takan alkon qur'an yerun anen haram khali fana ge ilahun alkon qur'an emi sallallahu alkon kuri ekam ko emihum ehen ilahun takak wes alkon qur'an halu ga allah alkon kuri ehkam allah gabul nukure bi alkam allah kuri alkam ekam te allah alakun kuriya sallallahu gabulen nukurabwane e alakan ehen huriha faraitah kun ekkiba nukuraha hindaku ane ki togutun ekkiban waha hindaku togutun ekkiban waha hindaku allah subhanahu wa taala alakan qabulen nukurabwane ekam furtama bagi minan nafi ilahu antakan allah fiwa huriha faraitah kun nafi koffa den alakan men ilahu antakan allah sabit kuranje erum tauhidam mewani migetereng emme muhimmi nafi migetereng emme muhimmi eki fegen ei allah kurave alakam ka adi unikam vi kam ga yes allah maaf koddevun ekashigem allah maaf koddevun karigem ve ekam ko ei khalis gotuga ena ei alakam koffawa kam gawana allah khalis ko huriha togu takun ekkibawe hure
ena alokam Allah khalis kura halu alokam kofi kam gawana me alokam gadi unikam hur kam gavias Allah gabul kurabun ekari gembe ekamako tawutun ekkiba nuwaha hinda Allah gabulen nukurawa hen kam qudusiya hadis ek Allah wahi kurawa femani ana aghna shuraka yani shirk ana aghna shuraka yani shirk shirkun gemme fudi wodigem farata kitimang Allah man amila amalan asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu he amalekon he amalu katimang Allah ehem faraten ena baabir ko fikam gawanama ena ikuri amala ena deetu kollaba Allah ena wastu kollaba hormena syirkus ena ikuri amalu wasdu kollaba qabulan qur'ana enkam Allah ikrabani Muhammad gafana mukhatab kuraba qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din Khalifan widarwa timang khalifan amur kurawigem wani ikhlas teri kamay ko Allah ngalawan kurma ikhlas teri kamay ekam ikhlas teri kamay kurawe alokam gadi unikang hur kam gabias Allah qabul kurawane ekam ko tawutun ekkiba nuwaha inda ko gabulen kurawane enkam nafi emme muhimmi ilahuan takang eheng huriha faratakum nafi kofa den Allah algonme ilahuan takang sabit kuranjeni ei nafiya isbat ema kalima fuluga mi ani deba nafiya isbat mi deti jamawege menuwi tauhid kan nuwane deti jamawege menuwi tauhid kan nuwane furtamai nafi ege mane ki shirku nafi kuru engam shirku algon mendene ganna mi jehene shirku dene nugane kinen algon shirku nafi kuwa ehbe Allah subhanahu wa taala mi dekan tabayan kurava mi dekan tak ishara kurava mi debayan ishara kurava fa Allah ki Quran ga wahi kurava fani faman yakfuru bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha taghut kafir we den Allah iman we jamiha ene barugata kendomenwa ulakegga e ifetti e kendomenwa ulakaki e la ilaha illa Allah mi kalima fu taghutun ekkiba e nafi Allah fiya arqam we huriha faraid takum ekkibawe den Allah iman bi mihae ena gi iman kan Allah qabul qur'an ena la ilaha illallah kalima fuluga ifet emi hunna ngoti ufar kam khabar waswarge emi hunna ngoti rasul be kan fonu ba be kan bas Allah maga goale fuma amur ko fa mikantaka walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghuta komme ummataka bestimang Allah rasul be kala fonu vevime ei mifadan nistakuna goale muattaka tiba me hamay kan Allah ngalakon qurare adi taghutun tiba me ifara bash taghutun ekkibawash adi taghutun ekkibawi mi hunna ufawir kam khabar wasoti walladhina jitanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra Allah wa ikrabani taghutun ekkibawe taghutang alokang kurawidana kamabbirun taghutun ekkibawe Allah ge hadrata rujuwe tawba mi hun dannashe emi hun re bani swarge ge ufawir kam ge khabar ema taghutun ekkibawe emme muhimmu kan emme muhimmu kama ki taghutun ekkibawe ei Allah fiyawa alokam be huriha farait tahakum miha ekkibawe taghutun ekkibawe ema taghutun ekkibawe Allah yati furatam angawa den algono men iman kan Allah sabit kuram mi jeni ei la ilaha illallah den algono men taghut balala maiga taghut ki ko baat ei algono men nam yar yo mun dalafze taghut Allah subhanahu wa taala Quran ke hatar ayatik ga yati bayan kurava taghutun ekkibawe den iman kan Allah khalis ko fi miha ge iman kan Allah qabul kurawani ala lillahi dinul khalis Allah qabul mi kurawani khalis ko Allah kurawe alkame mane ki taghutun ekkibawe hore engam taghut balala ma ga algon me taghute mi oti kifa taghut mi tughyan me gife tughyan ege lafzi mane ki ei nubakan tahu ga haddu fan aladi ei tughyan taghut me gife ni ei nubakan tahu ga haddu fan aladi e lafzi mane Allah subhanahu wa taala genna wa yani فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى نباك مك حد فهنا لاغوس
وآثر الحياة الدنيا أدي دنيا के दिरियों में इसकंदी फिमीहा दन्नार है فإن الجحيم هي المأوى إن داهو इतना किनारा का है इतानी तोगा इतोगा उनके फैनी नुबाया कंत तोगा हद दुफान अड़ा दे ये लफ्ज़ी मान दे इस्तिलाही माने को बा शरई माने की को बा एक दिमाने कुराई फे बवे ये आम माने का खास माने आम माने की ये कुल्लु मा युअबदु मिन दूनिल्लाह तोगूत की ये अल्लाह फिया अड़कम वे कुम में फरात अल्लाह फिया अड़कम वे कुम में फरात ये तोगूत देंगे एक खास माने की को बा एक खास माने की ये माय इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह एक इरफान विदार वफा व तारफ ये कुल्लु मा तजावज़ल अब्दु हद्दहु मिन मअबूदिन औ मतबूइन औ मुताइन ए अड़कम को मुगैया थबाव मुगैया कियमंतरी मुग अड़ा हद्दुफान अड़ागंदा को में फरात के अड़कम को मुगैया थबाव मुगैया कियमंतरी मुग अड़ा हद्दुफान अड़ागंदा को में फरात के तो होते दिन मीगा फुरतम बयान करून आम तारफ गति अल्लाह फिया अड़कम वे को में फरात के तो होते अड़कम में नंगे बफेने एम कुरी यूं जमान सुरा फेरिगन मीस तकुन तफात फराइत तक अड़कम कुरा मुअन्नता इब्बे को बुदु तकन अड़कम कुरे बा मिल्लातुम हदाए अनेब्बे को इरोहदा थारी तकन एबा अड़कम कुरे अनेब्बे को मलाइका कुनंग एबा अड़कम कुरे अनेब्बे को एबा ईसा के फान रा मरियम के फान अब से बा अड़कम कुरे एबा सवाल की मलाइका बे कलुं तो उतवान तो इरोहदा थारी तो उतवान तो नम मरियम के फाना ईसा के फाना दे बे कलुं तो उतवान तो फरात तक से अड़कम कुरे वनीता एम इफराइत तक तोगुत नवान तो एंको मितांग इल्वन शरतंगे बकुरवा माने कि इफराइत तंगे कुरवे अळकमा रुहिगंति बेज्जिया ई तोगुते माने कि अल्लाह फिवा हिम फरातक अळकम कुरवे इरुगा अल्लाह तबावे फदगुतक तबावे हिंदुगा वत अल्लाह कियमंतरिवे फदगुतक कियमंतरिवे हिंदुगा एकम रुहिगन इफराइ हुरज कम गवानम ei to ute dengal gunum balala ma hinga iru handa taritaka itaketi ruhene ba ai allah kiyamanteri makhluqun ai allah ki quran gawahi karwa fani wasakhkhara lakumul layla wan nahara wash-shamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatun bi amri allah kiyamanteri ko devwa fa wani tebami hunna riyadwa adi iru handa tarita irai handu adi थारितल्वस्वनी अल्लाह का आमर फुला कियमंतरी कुरैफा है हम कियमंतरी मखलूकुन तकेंगे इरुस ए ओसनी को में दुआ को अराए ओसनी ओसिफ को में दुआ को अल्लाह का तर तंगे बहुते अंगे ध्यान दो एरुमा ए हुलंग फरातंग इरु अरा दुआ होगा अल्लाह सुब्हान ताला इरंग अमर पुरा भवान में ओसुन फरातंग अराश ओसुन फरातंग इरु यारमी किया कियमंतरी का अदा कुराती ओसुन फरातंग दुआ हो गया यारमी अदी एक कोम्मे इच्छ खंड इरिफावा फलहु गे तेरेगा दतुर कोक्कोंगे इन्ननी अबदुस कुल्लुम फी फलकिन यसबहून एक कोम्मे इच्छ खंड इरिफावा फलहु गे तेरेगा अल्लाह गा अमर कियमन तेरिवा हारु गे दतुर कोक्कोंगे तकेति उन्ननी एम्मा एई अल्लाह कियमन तेरि मखलूक एई तकेति नुरुहेने कन कशवा देखो ती मलाइके बेकनु ए अल्लाह एम्मे माय कुरबा फवा मखलूक एई नूरानी मखलूक अल्लाह कियमन तेरि कुन अदा कुरम अल्लाह हमै कन अलकम को तस्बीह दन्नवा तस्बीह तकदीस को हेदुमा अल्लाह अदवा फवा मखलूक तकेंगे अल्लाह गा अमर फुल तंफीज कुरव मट्टका हेद्दगी मखलूक तकेंगे ए बेकनु दुआ को अल्लाह उरदि वडे नुगन्ना एबे करना बेहे को तुम अल्लाह ही करो बाफनी ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून एबे कलुम अल्लाह का उरदि वटे नुगन नवाने दुआ कोस अदि एबे कलुम कुरवाने हावेस कम की एबे कलुम अल्लाह हम कुरवा kan दत्ता ई मलाइके एबे कलुम एमे एबे कलुम नुसवाने में कुरा अलकमका मीस तकुं एबे कलुम नंगे कुरा अलकमका एबे कलुम नुसवा देंगोती ईसा के फाना मरियम के फाना यामत होगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईसा के फाना दन्नवान व इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الله وحي قربانه دوس تبان هذا قرآن ईसा के फाना अल्लाह वही कुरवा दुस ए ईसा है ए मरियम के दर ईसा है कलेग फान विदाल विंग है मीस्तकुन्ना तिमन्ना के मम्मा मरियम
Allah fiyawa de ilahun kamuga hadashe ike Isa gfan vidalun qala subhanak kelifan vidalun subhanak iba ilahu gustahir anta kama ma yakunu li an aqula egotab bunun timannen hagguwegen vesnuwe ma laysa li bihaqq egotab bunun timannen hagguwegen vesnuwe in kuntu qultuhu faqad alimta timanne egotad dannawa favinama iba Allah ekam muladene wodigen newiye ta'lamu ma fi nafsi timannage nafsuga wakantan iba Allah muladene wodigen nawme wala a'lamu ma fi nafsik ekam iba ilahu nafsuga wa ebes kam timanne kannege innaka anta allamul ghuyub hamaka hawrun iba ilahui ghaib muladene wodigen nawa ilah Isa ge faano eti ehem bidalo ema Isa ge faano Maryam ge faano ekam kannuru sawa ema ebe kalun toguutakan nuwane ma toguuta mewani e faratakan alpan kurave hiduga ruhigen hunna farai nuwata Allaham ada kurave bes haggen e faratakan ada kurave iruga Allaham ada kurave alpan tattahuge terin bawatin e faratakan ada kurave hiduga e farai ruhigen hurajje kamuga wanama ei toguutu enkamu Allah subhanahu wa ta'ala haram kuravi kantatta halal kurima ei mistakun ekantatta ei egota gabulu koffi kamugawanama adi efarai emihu kandedi kantatta mistakun gabulu kurima ekama ruhigen tibejje kamugawanama emihu basmana tohutunna emihu basmana tohutuna ei kuriga darusuga algona bayan ko fawane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edokmi ay kiya vidalwani Allah wahi kurawafani ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ebamihum ebahi yahudina nasarai emihum ge alwerina ilmerinta Allah fi rabbun tahikam ge emihum eduwe ebagutu Adi ibn Hatim kalifan gari ge inna biyeru muslim sahabi e kalifan ki kuri ge islam wada ge kuri ge nasarai e kalifan vidalwani Allah ge nabiya timannamen ge alwerina ilmerin rabbun tahikam ge nahadam dan Allah ga nabiya kalifana bitan nawani emihun Allah haram kuravi kamen halal kurimate ba munga bulen kuramoye adi Allah halal kuravi kamen emihun haram kurime ekam beste ba munga bulen kuramoye den nebi nune emihun puna gotare kanda timan namen gabul kongoloni den nebi emihun alokon kurumaki ei emihun togutun nang hedumaki em togutun emihun atibar ruhegen emihun kurakan tamis tong gabul kurmang adi gabul kurang masai kurani hama ifadai rishwatu hifa Allah subhanahu wa ta'ala bawa levi hukum du konge hukuma khilafa mistakun edeha gotakan wata watoi gotun hadaf hukum taka hukum kura farai tab sei togutun kam Allah bayan kuraga ki vegen hagigatu gai Allah subhanahu wa ta'ala nisbet kuran je kame e kuraveni makhlukuna nisbai e farai takan nisbai kuraveni Allah bawane bi hukum takan algon bone ba kiyaman terkan ada kuram mejeni yang hukum kuram mejeni ekam ko mis takun mi amille Allah ga hukum taka khilafan mi hada hukum takan algon men kiyaman terkan ada kurima e farait takan algon men alokon kurave fada e farait takan algon men alokon kurave fada ekam ishar kor Allah subhanahu wa ta'ala كيد قرآن وحي قرآن ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الله يقرأني كليفانا فيني ودين نغنى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك kalifana bawadum takeccar hadi kalifana kurim bawadum takeccan imam bikama dawa kura bayaku ekam hukum kuran jehuni mai hukum kuran e hukum ifang edani togutunga gataremi togutu kari redan ekam kami unang amru kurai fawi toguta kafaru mare shaytana edani ni istakunduru egam ba magfurad makum magfurad darash ni ayat Allah subhanahu wa ta'ala bawalevi Ka'ab bin Ashraf abe Ka'ab bin Ashraf Yahudi leader eru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah hijrah kura beruga Madinah ge bodo be kam Yahudi ebbe kam Yahudi ge tinga bila ulun eta ei banu Qurayza banu Nadir banu Qainqa ni tinga bila eru Madinah go Yahudi ge bodo baya gana Yahudi ge emi ge leader kan hori Ka'ab bin Ashraf
යහූදීන් එමිහුම් මස්සලේ කුරුමති වාර එමිහුම් මිදනි කාබුන අෂ්රෆ් කාරේ මස්සලනි මං එමිහුන්ගේ රිෂ්වත කොළ දේ කොළක් කංගේ නම මස්සලනි මෑද මුනාෆික කා යහූදිය කා ජෙහුන මස්සලේ මුනාෆික කා යහූදිය කා ජෙහුන මස්සලේ මස්සලෙ මෙති යහූදි මිහාය කොළ मुनाफिक कले मेरी बहन बड़ी काबुन अशरफ कारियदा मुनाफिक मियामी मुस्लिम कमद्दा वक्रा मियामी खाली में किया है मियामी नामी मुनाफिक मियामी बोलने यहूदी मिया कारी कहेंगे हर कले में के लीडर काबुन अशरफ कारियदा वसनिमा ए ना बसलेंगे काबुन अशरफ की मी रिश्वत विफागन रिश्वत दे मिया कोला मसनिमा मिया का यहूदी मिया बोलने के कले में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहदा den yahudi mihak ko kas kuran nokoi emme fahum muhammad sallallahu alaihi wasallam gariya demi hum ai as masal kiya deni ma allah ko nabi amasa ni madavi yahudi mihak kola munafiq kale hin hama enu jehuno mina munafi adi gare awu ko gafano kare besta be mina kurnu kurima yahudi miha asimina ko abu ko gafano gariya bes awu ko gafano asmasala min madavi allah ko nabi amasa ni madavi gota इवर मस्मीना अधिक हमें जो मुनाफिक कले मीना किया है उमर गफान कर बस का है अनेक उमर गफान कर यंगाई उमर गफान कर यंगाई मा यहूदी मिहा हुरफा मी बुनानी ए उमरे मी मसले की मिहार कले में के नबिया वसनी मवाफी मसले के अबू बकर गफान वसनी मवाफी मसले के कोम बे कले को से निम्मावत में तिमन्ना कोड़ा है मसला मीना अधिक सिंहमनु जेगन ने कले फान कर यंगा नबी जे देख उमर गफान दिन नबी ए मुनाफिक मिहा कर इते देंग है मुनाफिक में आए कहते देखे इंद्र में आमड़ पड़ा है बार नाम उमर गफान के तरफ वेदे वडागे फुरक हा खड़ी लव्वागे वडागे मुनाफिक कलेगे गतलु कोल्ले यहूदी में हाथ तुर अड़ागती ए तो उमर गफान दने खलेगे बस्कुरन ने ते कलेदाश मी मसले बेगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए आय बावल वनी मीस्ताओं के तेरे वे बाय को कलेफान इबान हुंदे के वडानो का नवंगे एमी हुं दवा करते कलेफान बावाले भी इच्छकरा आदि कलेफान कुरिन बावाले में इच्छक से में ईमान वा कमा ए भाई यहूदी के वा एमी हुं दवा करते बा समावी दीन तकंगे में ईमान वा कमा अल्लाह के शरीयत ईमान वा कमा एकम मसले हम कुरिमति वार तोगुत कार्य है दने मसले फा के मसले निम्मा एमा मितांगमी आयतुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करवनी रिश्वतु हिफा अल्लाह बावाले भी हुक्मा खिलाफा हुकुम कुरामी हूं मीस्तकुं एदेहा को तकं हुकुम कुरामी हूं एमी हूं नकीव सही तो होते ए कीवेगन ए हकीकतु अल्लाह निस्पेक कुरन जिहे खमें एमी हूं नंगे निस्पेक कुरवेनी ए फराइतक ए हुकुम निम्मों ए तहकीम ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के खमें ए एकलांगिया निस्बत कुरन जे कमिंग एमी हुन मी निस्बत कुरवेनी एमी हुन कुरा हुकुम मी रोहनी अल्लाह को हुकुम फला खिलाफा एह बेजे एमी हुन तोगूतुन नंग एदनी अयतुवा तोगूतुन नंग एदनी एह अल्लाह वही कुरान फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल उरवतिल वुस्का ला इंफिसाम लहा तोगूत काफिर वे दें अल्लाह हम ईमान वेज्जे मिहाए ए ईमान भी हयत ए ना ए कलिमा के इफेक्ट एं कम कलिमा फुलुगे मान अलगन में दिन गन्न जेन फुरतम कलिमा फुलुगे मिवानी नफिया इस्बात देति जमावेगे मेनुवी तौहीद कन्वाने तौहीद के मान कलिमा फुलुगे मान एगु हकीकतुगे ए मीहा तौहीद के लोबी उमा अदी मी कलिमा फुल वाजिब पूरा कंत मीहा गीतु कशबर को दिन मगु फही को दे सब तवगतने सब बेंगे मा एकंत अलगन बिस्न जेन अलगन में तौहीद के लोबी वेनी कलिमा फुल के मान एगिगेन अदी कलिमा फुल दलील पूरा वाजिबात ता ए वाजिबात अलगन में किबा अलगन में कशबर कुरवेनी वस अलगन में मी कलिमा फुल के मान एगिगेन एबा कलिमा फुल के मान नेगी कलिमा फुल के एवस फायदा है अलगन में कन्नु कुरान कलिमा फुल के मान नेगी अलगन में कलिमा फुल के मान फायदा है कुरान एमा कलिमा फुल के मान अलगन में एगिगेन अलगन में मी दीमति के साबित वेवेनी एन्नुनिया हम एवस चकवेगेन नुदान गया में तो एगी तम वर कलिमा की कम गोयस अलगन में ए मड़ी के जेहि के नुआने कलिमा दुलुं किया लागे फुदेने कम विस्ना के नुआने स्वर्ग व देवेने कम विस्ना के नुआने ए कलिमा फुल दुलुं हमें कने किया लागे
suwargawade wennama kitam mi kis Makkah musyrikun tavs kista Abu Jahal man ves kis amai kan dulum kiya laga farji hai ekam ko mi vesnu ki ek kalima fuluge e guna ichni mi honon ebe enge mon ke aramin kam gawati bunun tabbatan je gota amal tabbatan je gota i'tiqad tabbatan je goi emi honon ebe enge kalima fulu kiya fiya bu kollen je kan tattan enge ba kuran je kan tattan ebe enge ekam ko itana kal gon muslimun ne kiya ge me tola emi honon kan ne kuran je kan tattan ke kalima kiya ngati kuran je kam ves nai kal gon kalima kiya laga miti bi ham soruge den registry ko gen alwan sorgo nar kam yagin ko kashawar ko miti bi e ki begen miti bi kalima kiya laga mal gon mi mali ganu je mi shaytani maliyem mi warabbodu emma algon men e kama warabboda bistan je den togu tunge terega mi annani budu taka shaytan e budu taki ei qiyamit to ge butan hada yang algon ko mi non Allah subhanahu wa taala angawani furana eduma ekam ko mi non kan ek furana neeru ben එමෙෆහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ය ෆුරාන ලබ්බව එමීහුනන් ඉතුරුන් අසාබ දෙවිමට්ටක නරකගේ බුතල්ලබ්බව එමෙති ෂයතෝනා එන නිස්තමලකම් කරමු මිදනි එන රුහි ෆෙරිය තෝගුතෙන් එනයි එනයි තෝගුතේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිවාදු වඩගෙන් ෆේනායා එන තබාවිහා බයක් නරකෙන් අලා නරක ෆුරාන එම්මා ඒ තෝගුතුන් අලගොනම ඉතිබාව අල්ලාහ් ඊමාන් බීමා තෞහීද වානි ඒ කලිමා ෆුලුගේ මානේ කි එයි හගීගත තෝගුතුන් එක්කිබාව දෙන් අල්ලාහ් ඊමාන් වො අල්ලාහ් ඉලාහවන්තකන් සාබිත කුරුන් අල්ලාහ් ෆියවයන් රිහා ෆරායිතහු ඉලාහවන්තකන් නෆීකෝ ෆොරතම ෂර්තු බයාන් වෙග මිදියයි දෙන් අන්න ෂර්තෙන් ඉන්ෂාඅල්ලාහ් දෙවන දර්ශක ගලගොන බයාන් කුරානි දෙන් බාකි වල ෂර්ත කායකෝ මිහා හිසාබු මිරේගේ දරස් නිම්මාලානි දෙන් සුවාලන් ඔබේ ෆලක සුවාල කරගන්න